ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Hakan riu tarik unailur arjar apsan u MLA ka Khliriat upa Kerman Shilla ula plepat ba ia ka skul ka Batamai ka Belatip kum ka God's Glory English School ka badan ha mo wamon mi mentru marprasya ia ka office jong u DTO Jawai kani ka skul ka Blaseng da ka kong Shimti Shilla ha kani ka si layadon u Deputy Commissioner ka GHADC Uma Waila Dameshwa Siangshai kum usembut kongsan ki MDC ka GHADC Bakanthub Yoma Rikut N Paren Bat Uma G Susingi u Chief Advisor u Dr. Prince Stone Shella nalor kiway u Chairman ka School Uma Piwal Shella ula pentep baka Joint Director School Education and Literacy Government of Meghalaya kala ajing bet ban play ka school nadu class Tiny Tots hadu class 5 bat ka admission nakamentaus 6 arjar penrio kan play nadu ka pratarik unai luar West kapor mo penlut kapor mo kreator handai haden sant ligisnem lenen rut ligisnem hete por yo naduk kanam leni yo lesebo hadu ku jingmi ya ke jinglu jing sebda to ha kite ki por koigi teni te daw ki bok kirwiama ya ke ni ki yung kusem kuman kambi yung kusem buyanga wo pi man pi ki cha bat ki kreator ha ko yu yi achieve ye te goal Iba amto overnight mutu chunai ke school mesti demi ia nam ke bro leni ke perti jongka na baik ba dekat tu kan ni tip ki bro to ia kan ke school the why ke ambition handai ki kam hi bro hi ke achievement ke yang pi poi do haden kat tu kan ni tip islam wana ke leng yang pi well the han overro the khanau le wa halor ke te jikwa u e ke jina jin start ekin ki khon ki wan pure ha ke school handai muni ni ba kat kam gujub uth me kan ni Kau iki sebagai specialities yo berthai kan ni meladi go do semen lai lang go kata komputer hakwa ki de kwa ki merge lang churu wa ke jing hikai na no hikai barkam ju le yo ki ke jingnan ji start kat kam ju berthai go kan ni de pusnyau le wa kwa ki wai ni computer class ni ti daw em kam ki kat tu kan ni ki computer itu dah kali de pu well oh kat no view kat no li em kam oh kat we email sup hayo jet kat wangai kin number andai sau thua ke jing ko khia bai ki bat kam chu le ke jing dawa ko he nei te daw u pyo i yakin ki sam li ki computer ne bantai yang ke school ke ki tuan ki kam ki jam yo le se ke jing lai tin ne ke sni de pusnya do ini he ya ke computer terbat yo pi well bat kam chu le pi chinti bat ki we to pentalang mo chimti yang ni ke school sia bah pentip ngam to di ne ke sni ke jing wan yang ni ho wan ha ke ka kamu nomi khmat yang ni ke state yang i handai ke jing sia yang wan kamu puyu kamu hajung hasan handai ya ke ni ke computer ko ada kular santelila untuk lagi lu skill untuk nomi khmat handai iyo kamu wo hajung hasan jadi ni khmat la yo let's say emi bentawa ye wi chim betala sia bah kamu yang kamu puyu khian yang pi bat pentip ki kam khang ye wala batuti ye bentok pentini jing em kam yang school ibah ngam chua jo em ke dream yang wangal kwa chnai ke school haden baliyo man no mikmat change no ate kaman yang ne da wa yu chi pol ke school ki em kam ke jing dawa ke jing era wa wa bia he thaw chnai ke school pum hadu ke school ki yang ko bahano e ke jing era ya ke tu school ki em kam ke jing era ne te da sa khmen khanai bi wa po em east Jandy Hills wa me ke ni fund ko ong ke DMF hakwa Deputy Commissioner dari jing sang tu lang wi armut ki MLA ngawal tun santa dia EU kata kelat kuluti bar kamjo ha kata jing sang tu lang wa kinu ke school wa pensnya ke jing ki ye ki perpoi ke jing thok yang ki bat EU le ya ke kam tam ha go repair ki infrastructure le new e ki jing rap ki computer ni de lang de sami ke wa arpau plus arpau so far di ki computer kam kita ki kam ki wakhian le i no po tam kam ki nomi khmat dan re ne gesni Hini wan kamu OIP ikut di kamu nong mikmat wan kamu puyu kamu wahyu masan bat kerpa di pila ladi em di mata wadang ye wikret lang dengan cikmat sia baha bentip kenyanga kamu wahyu masan yang pi kajing sedang yang pi ya kini ke skor kate man go thik kamu thung ya kini ke sembe chicken man da thungi ya kini ke sembe chicken hapo san snem
Umyobi ya kata kecing kelak yang ki. Lane umyobi wahe waksan ki. Henry hakas nem kuandru do hapo ndru tia bani dong yobi wahe ki dong yobi wasan ki wut nabat ile wato wa ki hapo ko to san snem memu chonggi Henry ki krek ki napo ki dai sa ki napo ka kendau yo yar yo ku chajarom pile kamte ke skor yong pi hapo kesan snem dan ispaus nem yang jing lalti lese bong puji ore ke skor ku sendet Henry yai cha boyo pla khamat ha ko wi sngi ke skor yong pi dong ku go kam wa mi lung lane kam wa he wasud kita kiset kita kichken Henry ka jing sedang ya ke skor man ko thik kam kani ke yung ko kentang ha ko ki kena na kani ke kamera na kani ke skor hi uyo gi ya kata ke basic principle ha ka jing im gyong ki nei bha lengba kani ka jing hikai lengba kani ka skor dang yo gi ya chibon kita ka jing hikai ko man kam ka jing pin khra na ka benta uya khun ya ka jing im bat ya ka lawe ka yong ki ka jing sedang ya kani ka skor to do sam ya kata ka start ka tip ha ko to wa ka pura kod pura sla la ni for exam bat ka jing sedang ya kani ka skor man ka chi benta yo la ya ki kena yo pencelur bat yo snenyu pro ya ki hai ko to wa ko burom ka akor berkham tam yo man ki kita ki kena ki wa tibru tibla halor kate ganong rim tida jit kile ya kani ka pertuj wa chongkhia hado kate ko ong God's Glory English School em ki kam kani ke jing perkhat jingan nei bha ha kani ke society ko man kat ni jin jaru chemi ya ki bru kiu kre kiu perkhat ne benta ka imlang ka salang kiu perkhat ne benta ka bha ka met tebun bha kinok chong chnong ki kiu yakun ne benta ka jing mentoi semen ngangai ladaki em ki gate ka jing perkhat ne benta ka imlang ka salang lada berkat kidukat ye kayung kesem kiyoki ngathara cepok dakar wat cepok pareng le ki ye ki punlai skor ki khon ki ti ki prasa ki su kiyoki Henry berkat jingai ki ne benta ka lawe yong ki khon ki ti ki yong i ku im ha kani ka sor juai le ne ki wan ne ki nong kendong ki udang em cipun ki jituna ha iyo ila garmen skema kani ki jing yo jingai kiyoki wo chakri lang ya ke imlang ka saklang kamu i em ha kani ke pertai wo jingjele khamtam ke jingjele ke challenge dan ke competition yo ka ni la de yele kre hap i wo yu kun sipun ki jinge nadu written examination ki personal interview kam teter hap you challenge wo ki vitwan ki pranam chongsnong kiu wan ne ki yung ki wadap ko biang lene ne ki skor lene ki yo ki jingnang ki start ko paka karmen skami lengba ni ke skor o yo i ya kate ke quality education ki kena skor ko mi ne ni ke skor uman ki wo terchai ko ye poi chika thong ko ye le u jele ulene u yakun wa ki wi tuan ki kena skor ke wan ki wi tuan ki skor ko biang next kemo wato wa chi sin gisngi mana sedang ke skor dan lo di subject yang ke ambus yang ki wi tuan ki subject now give bu ya ki wi tuan subject extra komit na gayung ngasam yung pi kau man gayung ti perlu ti blind ketika subject aqua atau ke subject moral character hajing itu urup permission yang menikah skor pada wai menikah sini dengan ada layu cemu waga joint director ini for bedap sedin hajuai dengan hadin pada cemu waga joint director pada ra lagi application yang ngawapan ni permission dan dari joint director man dai bor go ongo man wai ke skor nak tani tak seduk kelas 5 wai nak skor handai men wai fi skor teman da register no yang ni skor man da yok kena da student ki man man skor ki teman register ni skor hadin kita mengesnyau kan teman negaliang di education department ngada ara ago form wato ago form go register hadin wada man skor dan yo student yo nui teman iu register no ini skor